অতি সোনকালে ফাঁসি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছো। खुलुमबाय लोगोफोर, गोदान भिडिअ फिन खनसे बयखौबो बरायलायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय बा सोमोनांथावनाय जाथाय नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बे जाथायानो जादों लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। लोगोफोर, बे जाथायानो जादों सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ 7 लांसुनियाफ्रा जिनाहारि खालामदों आरो। दा बेखौ नोंथांमोननो आं गासैखौबो डिटेल्स फोरमायनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ गासैबो फार्स्टनिफ्राय नायलांजोबगोन, अब्लानासो बुजिगोन। जुदि स्क्रिप्ट खालामनानै दोनलाङोब्ला नोंथांमोना मिथिनाय नङा आरो जाथाया माबायदि जामारदोंमोन। थ' लोगोफोर, जाय हिन्जावसाया जिनाहारि खालामजादों, जाय हिन्जावसाखौ बेफोरबायदि खालामदों, बे हिन्जावसाया माजबादाव फरायनो थाङोमोन आरो बियो सानफ्रामबो टिउसन लायो। क्लास जोबनायनि उनाव बियो टिउसन लायो। बिथांमोननिफ्राय स्कुलाव थांनाया बा फरायसालि थांनाया धोनस्रि बागान होननायनिफ्राय थाङो। बियो धोनस्रि बागाननिफ्राय बिथांजों 18 किल'मिटारसो गोजान जाहैयो आरो माजबादसिम स्कुलाव थांलाय फैलाय गारिजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। बे खालि मा खालामखो, टिउसनाव थांनानै फैखांनानै सासे मुस्लिम सेंग्राया बेखौ लोगो हमनानै जानांगौ बिथांखौ सिनायखायोमोन जानांगौ, नुबाय थायोमोन खोमा। दा बेखौनो खाबु लानानै बे मुस्लिम सेंग्राया आं नोंखौ न'आव दोनहैगोन होननानै गारियाव थिखांनानै जे लामाजों फैनांगौ बे लामाजों फैयालासिनो गुबुन लकेल लामाजों, गामि भितोरिया लामाजों बेखौ लानानै थांबाय। दा लाना थांनानै दा गावनि लोगोफोर दङ, गावनि लोगोफोरखौ माखासे लोगोफोरखौ लिंहरनानै बियो बे सिख्लानि सायाव बा बै 16 बोसोर बैसो हिन्जावसानि सायाव ओरैबायदि गाज्रि आखु खालामबाय, ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै बिथांखौ न'आव दोनफैबाय। बै जाय सेंग्राया बेखौ लांदोंमोन, बे सेंग्राया बेखौ न'आव दोनफैबाय। बै दोनफैनाय समाव गामिनि मानसिफोरा बा न'नि मानसिफोराथ' बिथांखौ नेबाय थाखादोंमोन ना, मानि थाखाय एसेबां गोबाव जाखो। दा बिथांनि सायावथ' सिन्थायानो जाखायो नालाय गथ'फोरनि सायाव बिमा बिफाफ्रा। दा बिदि दोनफैयोब्ला बे सेंग्राया जेब्ला दोनफैदों, अब्ला बे सेंग्राखौ हमनानै बेफोरबायदि सन्देह खालामनायजों लोगोसे बिथांखौ हमबाय। हमनानै गोबां बिदिनो सोंनाय मानाय खालामनानै गोबां रायजो राजाफ्रा ओंखारबाय। अब्ला बेनि गेजेरजों हिन्जावसायाबो खोन्थाबाय। दा बेफोरबायदि जादोंमोन जाथाया। दा बिदिब्लाथ' बिराद गिदिर जालांबाय जाथाया। बिदिबाथ' मा जागोन बिदि साननानै दा गामिनि रायजो राजाफोर, दा लकेलबो नङा नालाय, बे जाय हिन्जावसा बिथांमोननिया बागान ओनसोल जायो। बे बागाननि गासैबो रायजोफ्रानो ज' जाजोब्बाय। दा ज' जानानै दा बै जायफोरा बिसोर जादों मुस्लिम, जाय बिथांमोनखौ बै हिन्जावसाखौ बिदि गाज्रि खालामदों, बिसोर जाहैदों मुस्लिम। गासै 7 बिसोरो 7बाबो मुस्लिम। बिथांमोनखौ हमबाय, अलरेडि हमजोब्बाय होनना मिथिदों। आरो जाय हिन्जावसा बेखौ गाज्रि खालामजानाय हिन्जावसा, बिथाङा जाहैदों नेपालि मानसि आरोना। हमनानै दा मानसिफोरा ज' जानानै गोबां बिनि सायाव खिथेर लानो थाखाय बिथांनि जे हिन्जावसाया न्याय मोननांगौ बा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय गोबां आफादफोरखौ बिसोर खावलायबाय, बा गोबां आफादफ्राबो ओंखारबाय आरो। दा बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ नायनानै बोरै थानो, दा बेफोरबायदि खाबुखौ बोरै होबाय थानो, बिदि गले गले जाबाय थायो, सानफ्रामबो जेरावबो जाबाय थायो होननानै दा बर' फरायसा आफाद, आदिबासि फरायसा आफाद, नेपालि बा गुरखा फरायसा आफाद, बिहारि जेसांखिनि आफाद दङ गासैबो ज' जानानै माजबाद थानायाव धरना खालामहैबाय। धरना खालामनानै आरो जायफोर बै हिन्जावसाखौ गाज्रि खालामनाय, बिथांमोननो जेसांखिनि सोमोन्दोआव बे गाज्रि खालामनायाव सोमोन्दो थानाय गासैबो न'खर, जेसांखिनि न'खर दङ, साबेसेनि न'खर दङ, साबेसेमोन बिथांमोननि न'खरखौ फुरा सावनानै होजोबखाबाय आरो रायजो राजाफ्रा। ओरैबायदि गोबां आफादफ्राबो बिथांनि सायाव दाबि दिखांदों। दा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। आरो जाय हिन्जावसानि बिफाया बिदि खालामनायनि दायाव डाइरेक्ट बिथांमोनखौबो इनकाउन्टार खालामनांगौ होननानै ओरैबायदि दाबि खालामदों। आरो गोबां बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां फरायसा आफादफ्राबो गोबां बिथांमोननि सायाव सासन बा साजा मोननांगौ होननानै गोबां दाबि खालामदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलांनोसै लोगोफोर। আমি সেইটোৱে দাবী জনাওঁ যে যিকেইজন পাখণ্ড ব্যক্তি জড়িত আছে এই জঘন্য ঘটনাটোৰ লগত, তেখেতসকলক অতি সোনকালে ফাঁসি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছো।
যি মাজবাৰত যি ঘটনা হৈ গ'ল নাবালক ছোৱালীক মানে ৰেপ কৰা যে 5জনীয়া গেং ৰেপ এইটো খুব দুখজনক কথা বুলি ক'ব লাগিব মানে এনেকা যদি হৈ থাকে অসমত আমাৰ ভণ্টি আমাৰ ছোৱালী এনেকা ফ্ৰীলি ঘূৰি থাকিব বা চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ আহ্বান জনাই যে যিখিনি দুষ্কৃতী যোনে সেইটো কাণ্ড কৰিল তেখেতক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক কিমান পাৰে আইনৰ যি সাজা সেইটো দিব লাগে আৰু জাষ্টিছো লাগিবই নহ'লে জাষ্টিছ যদি নিদিয়ে এই অসমত এনেকা বাৰে বাৰে ঘটনা ঘটি আছে আৰু এনেকাই হৈ থাকিব ইয়াৰ কাৰণে আমি মাজবাট নিখিল বড়ো ছাত্ৰৰ আহ্বান জনাই যে অসম চৰকাৰৰ যি পুলিচ প্ৰশাসন তেখেতসকলক আহ্বান জনাই যে জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক চেষ্টা কৰিব লাগে সেইটোৱে যোৱাকালি ছোৱালীজনী টিউশ্যনত আহিছিলে টিউশ্যন অহাৰ সময়ত এজন ৰাজ ভাস্কৰ নামৰ ল'ৰাই তাইক পৰিকল্পিত হৈছে তাইক লৈ গৈ বাগানৰ মাজত লৈ আৰু 5জন ল'ৰাক মাতি পৰিকল্পিত হৈছে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে সেই বলাৎকাৰ যি ধৰণৰ একদম নিশংসভাৱে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ কিন্তু উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব ফাঁচি হ'ব লাগিব অন্যথা নহ'লে আমি কিন্তু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলি ইয়াৰ দায়ী কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন হ'ব আমাৰ লগত আজি আশা আৰছা এপছু সকলো দল সংগঠনৰ নেতৃত্ববৃন্দ আহিছে আৰু আমি যৌথ হিচাপে অহাকালিৰ পৰা কিন্তু আমি ভয়ংকৰ হিচাপে কিন্তু আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আজি আমি অতি লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ আজি আমাৰ মাজবাট অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰেপ হ'বলৈ ধৰিছে আমি নুশুনা আজি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অনতিপলমে এই প্ৰশাসনে অনতিপলমে কৰায়ত্ব কৰক অন্যথা কিন্তু অহাকালিৰ পৰা কিন্তু আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি কৰি যাম তাৰ দায়ী কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন হ'ব এতিয়ালৈকে এই ৰাজ ভাস্কৰ নামৰ ল'ৰাক সোধা পোছা কৰি আছে আমি তেখেতসকলক সময় দিছোঁ সেই ল'ৰাই পুৰা সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক জানে কাৰণ সেই ল'ৰাই সেই ছোৱালীজনীক বাগানৰ মাজত লৈ আৰু 5জন ল'ৰাক মাতি কিনে সেই ছোৱালীজনীক বলাৎকাৰ কৰা হৈছে এই ল'ৰাজনী চিনি পায় সেই ল'ৰাজনীক যদি সোধা পোছা কৰা হয় একদম প্ৰকৃত দায়ীবিলাক ইয়াত ওলাব আৰু এক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব মাজবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ জৰিয়তে আমি উপস্থিত মাজবাট আৰক্ষী থানাত যোৱাকালি যি ঘটনা ঘটি গ'ল মাজবাট অঞ্চলত 16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক দলবদ্ধভাৱে গেং ৰেপ কৰিছে আৰু এই গেং ৰেপ কৰাত যি পাখণ্ড জড়িত হৈ আছে এই পাখণ্ডসকলক আইনীভাৱে যি কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে তথা আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু এই পাখণ্ডসকলে এনেকুৱা যদি সমাজত জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনবোৰত আৰু এনেকুৱা পাখণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে আৰু ল'ৰাবিলাক ওলাব তো আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যি
ঘটনাটো ঘটিছে এই ঘটনাটোক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যি সংগঠনৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাই আছোঁ যে এই পাখণ্ডসকলক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু যদিহে পুলিচ প্ৰশাসনে যদি কৰায়ত্ব নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি মাজবাট অঞ্চলৰ সমূহ ছাত্ৰ সংগঠন মিলি পেলাই মানে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু যিকেইটা মানে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই কেইটাক কিন্তু কোনো পধ্যে বাচি যাব নালাগে কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা আগতেও মানে বিভিন্ন অঞ্চলত ঘটি আছে এই ঘটনাবিলাক যাতে পুনৰাবৃত্ত নহয় তাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সংগঠন হৈ পেলাই দাবী জনাইছোঁ।